manastiru Grigorijatu. To je mnogo lepo i to bih htio da pružam ovdje u čast dolaska naših u manastiru Grigorijatu. To je mnogo lepo. U manastiru Grigorijatu. Diga che diso che niso pa, pazo nike zodike ga di buga pa. Paga budiga che diso che niso pa, panizo che diga bu pa. Pa buga di, pa di fuke ga zodike pa, pazo nike zodike ga di buga pa. Pa buga dike, pa che buzo Gani di pa, pa nizo ke diga u pa. A ima u prvom glasu ima druga skala, druga muzička skala. Di diga bu pa, pa buga di ke zoni pa, pa nizo ke diga bu pa. Paga budiga che zodido che zino pa, pa zoni che zodi che ga di buga pa. Pa šesti glas. Pa buga di che zoni pa, pa zoni che zodi che ga di buga pa. Pa nizo che diga bu pa. Ali najteži je sedmi glas. Pa ni bu pa nizo. Zoni pa buga di che zoni pa nizo che diga bu pa ni zo. I to je jedno Sjati Bože koje sam učio na Svetoj Gori u manastiru Grigorijatu.